Maju lang, kering sama, kering sama maju. Iya, Irumana Siam ay matundong na siyam on ma tanda ni sada do tong kita matusok di urban di Panorangon. Jadi ijon dengan kami tondong na siyam tulang na siyam. Badi pat sayur matuon ni lawe namyon pasti pusok do na siyam.
kanami pe pusok do namin. Baik ganun pa na kita kubay Tuhan do ita mga. Kanami sebagai tuntong na siyam, kita ina sa naboy kanami. Jadi berdingat kuma bani tatakadur nyon horzaon budari penili ipagancang kita persahabat bunga. Yang palagancang kan ayuar koda bani panoramon. Langsung maya binalik kanami nahamambay podas kuma acara ton nasyang pelang malujatu asih halindok pe horzata budari. Jadi nasongon biasa namin kita si malungun anggohan namin tondong pangubus irumah dohan namin padaskon songon malas nyur namin hiyo abus ilu pertingat kita halani patar lumay buwan lawayon pori di pe izon ipadas kanami hiyo pangabus ilu dos mariata na irumah may rumah pori dong pe acara te irumah dari ay marpoda mandok. Jadi agis na umang na siap sikuda. Pori ijo di padas kanami, hiyaw nami, hapus silu nami, malas doon nami umani, panogulan nami ganun pirmahon, malas maur na siap, dyan sunay mahuma, dyan songan hapus ilu na ibon hanami, ibotoh kanami, anong panogulan nami irumahon. Lisma ay dapat maganuban. Ibotoh kanami sirdo lawayon marpahop kumbay anak marpahop kumbay ibon. Sada maaw ni poli padas kanami kubali pahop kumbay anak sada kubali pahop kumbay ibon. Waluh marahay din eh. Ako na nung ipadas kanami ay lang pala ikirahan nami na siya mahol makira ay ibotoh kanami dongdos nani laway namyon siya ay bebek kanami dohuma alani tulang nito kanami sada dyan adong dohuma panogulat ni Bapondi boru 2 10 sada ay be dapotan masedia huma jadi namang ihud iulak kanami adong dosi loja-loja banasyam aha naman atang horja irumahon anak goruja gunasyam 10 dulu ay ma usay sada jada igoran anak gorusanina tokondo ay batis malimu jadi dia kanami partiar ni horja tahun mulai bandinatuan sa pemenarangon tatang atur di horzaton das dobenon namin mabujay. Jadi ay manaboy bit kanami panorangon siul pada sun nami maay asiroh mana siyam parjejer tokinari ibotoh kanami sonahado holong muna marnyopa marpanagolan tarinya doay agi mani partondong agi panjalan nasyam dibani nahurang nami lewat pahopun nasyam persikolan tapi yang kau mampu nasyam waktulah nah kau layak untuk marhajat masuk kategori dewasa selalu sekolah perkuliahan nih tampak maya dapotan horte bu ambil pesuruhan nasyam ada orang jumpa homa borusi naga kali bisantik ilu benderion dan martanda sini ya borusi rodo horte patuturata borusi homa sini kami marroka bukunya nyari kan betulan tapi masalah sih malu bersekolah nih homa malu harus papun sekolah lebih nasyam malas mau rasa tunggu dulu toh iya soalnya hobat juga no karena itulah iya kau paham bekerja mohon perkuliahan dope aku orang Papua maka tahu aku teman-temanku mau kuliah pak naik kuda naik kijang tapi aku paham bekerja mau mandalian do pagi doang kita pada saat ekstrim dalam di laut sekolah do pakot tulang dia pak halo do pakot tulang min jadi ada tulang min hanya rumah sih gua homan do ekstrim untuk kenal ekstrim lama solar do lah langkah pertama atau pertani
Ay, Olma. On. Hindi kayo kuliah eh. Ay, lo tapat na doon. Rok siya ulang kumpani lang. Ay ba? Pakai maya, lo kuliah na. Rajin. Pintar. Ay, ma. Jalo na siyang magwali sa taruh ko na siyang mo hubari maupun na siyang pujay. Buwan na siyang biyak, aula ka pujay. Jadi, Nakita lo ham majin na si punas kita. Kaya asik pa, ibu ban tondo kono sa inyong ban nabi akan lobe ini sini aku ban nami para musik nabi dan siya musik nila orang buat hujay. Atau gue lebih terserah yang mana aja boleh. Kasih waktu musik nabi dalam ditondongan lah paraskan pasu-pasu di rumah nabi pananggolan nih sesuai dengan keperluan. Persiapkan di bagas spirit. Kebaca ay. Ang gumamahon sa Leon Mando ilahon namin. Nagpasay, historis si sejarah di Leon Mando aron si Bulan na sinigat-nigato. Pori si Holland pihang abihaduan, tulangon Mando tambar di sigol namin. Ada nebe na siapa para si Holland pihang namin hujot maro. Judul nebe para si Holland Mando. Aku holong do ati
tondong nami tondong jabu turdip rapa kontong ni tondong nami sinaga sonai ke pariban ni inangon yonos kana naga tangon banisiam tulang nami turdip bala siapa gol nami bala siapa gol soba dalam nami paronasi tondong nami gol hukumnya honi langsung putangna
hari mana siap marsalam. Ya. Lagi marpola tondong terganggu se. Jadi benami tondong jabu. Mas nuhur supaya tsunami hubungan siam marhite ulos nomor rabu aima adong 12. Nah, 12. Jadi onom maai hubani panuguran nami yang kenup sada-sadawi. Ya telah. Padua hon hubani pahopu anak sada par tupuan Ya. hubani pahopu boru sada. Ya. Jadi Waduh. walu. Ya. Jadi hubani hahang kini makilanami sanjana Ya. hubani naboru ni panuguran nami botoni layon. Dong 2 botol itu lah, 2 sih 2 ini. Sada, ipa sada mai. Sada 10. 10. 10. Ya, jadi pas 10 sada hon hubani hubani anak berjabu. Anak borja untuk persiapan anak naji Pak Prek. Ya. Sada. Napar pudi ay mau hubani nama nakang atur percawan. 62 tulang. Ayma, sampai di siapa musik na humbar huban na lahuman bere malas nuran nami hubani pada bulan nami. Jadi domaris itu kehidupan. Jadi saya dan juga kita mah ayam nalaho merpuda. Ya tulang sikat parat banget Ya, kita nih. nalaho merpuda mah kembali panuguran nami. Kekuatan negeri Nasiam Tondong Turnip, Tondong Jabu, kalau memberi korak. Jadi kalau secara pribadi Pakon Ambanani Haganupan Turnip, Boru Bere, harapan nami Ainong Saur Madua do Layon.
Jadi apalan yang saya tangis konon, tapi secara kemanusiaan kon marlungun nyumur do hita perlawan ni orang tua tahun. Nah, mana perlu be apa 2 tahun? Aku secara pribadi rumah mengatakan bukan siam. Yuknya puluh-puluhnya namanya siam adong martinggili be. Ado kau pernah lang martinggili siam. Tapi ate kadong silip-silip kutik-kutik ya diar mau hurna siam. Pas ada hurna siam kaya ada non oma awan ke kita bersatu geluban saling mendukung jaga nasiam kesehatan keselamatan kita nggak ada doh apalagi kita per Jakarta kan oke sobat mungkin Kodari langsung mau mulai ke Pekanbaru sobat hari Sabtu lah mau mulai ke Jakarta jadi nasiam si Wilman, si Darman, si Lesman kita ada doganupan jaga nasiam kesehatan nasiam jaga nasiam orang tua tak boto kakak ya kakak Tony Kutok Kujon ya sering-sering telepon nasiam aja bisa menit 2 menit karena emang perlu nilai kiai apa mertangis itu foto ubah kenapa dah terima kasih kami Kumbani Marsadina Paliban Nasiam Maritihoni Inangta kakak adik Izon Hanamiro Aima Natandani Sisada Pangahapan Donita Ibagas Pusok Liuhur Aima Maritihoni Sayur Batua Bapak Dua jadi ibagas saya adong dohoma di patumpungan nami nasongon gatini kerans bunga Kumbani Sadina Pariban di Nasiam jadi Odi Naboi Tarbahen Hanami malas mahur Nasiam songon hata nama katahon titin natinopa golang-golang pangarahutna Odi sosatia pe Naboi Tarpatumpahan Hanami Kumbani Sadina Pariban Nasiam Tuhan ma nama nambahi pasu-pasuna iya jadi sonaha di duhur nami sonarima ibadas kanamion sonah hija tatang atur di horjau nokan malas mau karena musik lagi baik ha musik di nomor perdomo baru kudu beol majalai baru iya masuk berjumpa dapat hasolat terlebih nasamuran ada di nomor kawan di mana hampa tolong pangaruh ulang nabi minta mencalo HP yang kau bagai ulang pala ulang nabi minta mencalo HP yang kau bagai ulang pala sayur langsung Hamba musik na namin ang masoma judul ni Sedikali Kurasa ya ya Sipilang hasoman tadi salah paunya baba senter si dua batu bahin lahori
jam na raja ni hula-hula namin. Badamang malihami si Dio las pada mo mamuseng tu hasa-hasa semonang monang. Baik maju papan orang mangulun atau marumah kita acara para ditondong lagi. Ilobe na siya nakita mga torayo kala. Ako lang ang maburit ni Nome. Ako lang maburit boy reses. Sakot maruda sitasari bayang dabay bulan manoh nahinan bayang jagian tungtung homa Siuruban Oras sayur batu langinan Oras sayur batu lapaban Oras sayur batu laitau Sejogit ulang pahuan Oras sayur batu langinan Oras sayur batu lapaban Oras sayur batu laitau Sejogit ulang pahuan Tundong na siyang hunraya bari barsay rumata matkela irumahon ya iba kasaray patut may tatuhon makaton tari maka ibere do ano na Rado na ni marumpo sa ilo ko bago-bago. iya ibere do to ko padorang na di arfu bata Ribrib do itejon
namangulog pun bari sayur matuhan ni Bakilon ya ibaga say ako hanami tundong na siyam beto le ya ako nabi magkataon Rosmaria na siyam kaganuban na Marsalina na ulang holi sawon ini nama tua na parlobi kubadi botohu alani iya masih godangan di rumahon ulang kanoni sawon na pada rumah ilobi sitong goron ini ay singat-singat tumay kubadi boto ibu diduga sitong goron ako na bari sawonon na pada rumah to ilobi tonggo bani na masa sisuron na parlobi magkela ay majapakot Tuhan ibu diduga sitong goron Obat matene. ya Dos rohat tadi amur raja hulula nami barulang. Luntung mabay na siya dari sinagog paraskan pagsuwatan. Babiasin tolu patusi macai tajam do surina sagingina babana di padalang do apena patujuhon holi holi nasar di toloran dai babiar do yang kosi boru parebe diriku ikut cearo ape haroro di babiasin telpang pangido panguru piondo alani di parujung di golin bakda nadu rumohon ya bagasanay atak nasana hape partik bahat nyon ya malas mubur na siyam naman sa lahonon Malas urnam tulang. magdal matongon na binasuli Ijalo tong musik na tulang. ya Hamuna wang buru Katay udah wang buru dan naya mamuda yau Kalau do alana au Rabana poso do naso tubur lata Rabana poso do beau naso poso lata Kalau do si donok kutu ala amang boru Katay udah mamuda yau Do soro amuna alana asasa Seru di bertuak jamang boron ala dum sama juga yang ka ibu tawani amang borokku mulai ate jadi langsung mate alasan dari doang Yang dipacaikan orang borok ya nasyab. Pahompuhan nasyab 2. Salina nasyab mo siya tolo. Boton Lugu tu kalau kita orang tu hari ke botol. Ali ala pas dua sudah. Kamu kita tu pasal rahani. Kau memang kita itu sudah itu. Ya separuh hamda sudah tahun le. Jadi aku bilang perni amang boru kami. Sehat nama kamu. Keping kamu cari batu sama amang boru namion. Kalau kita bersalur lah. Iya betul tuh. Musik nami kita dulu ni. Masuk salina, masuk potongnya.
berita malah so kalah dia partai nami permasalahan nami dia asyik suka nami on hubali nami bela siap tertur nami lanjut ma si raja luar nak ini Musik, kasi sona isa ati takuro. Ya, kompator. Manuhata pasti jadi belum itu ada faktor. Sebenarnya armata do 5 juta. Roma murah jalan. Nah, senjata itu malah kata bapak ada apa itu kan?
John maksa duti kau bani boto nami, aima boto Mak Nepa sama lai Pak Nepa. Ya, kami datang ini jangan kau merasa karena tidak selengkap semua, karena situasi ini besok pula ada acara kita di kampung. Orang itu ada operasi-operasi ketupat petanya. Jadi kepada lain sama boto kami, harapan kami dengan meninggalnya Mang Makila ini, ya harus berjiwa besar. Ini bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan semua ini. Jadi kepada kalian dan lain-lain kami semua yang bernama Sanina Nasyam, harapan kami dos mari Nasyam, ya Ibu Dini Makelon, ya unang adong masalah-masalah pertinggilan. Jadi bata alani aido pengacaman ibagas gulhon. Jadi sonaima ataku izona dong do ro tulang ta totong nami tondang. Jadi asema beresa putih totong nami boleh berjalan acara adat daripada nasi besan kami. Biarlah semua pandobulan kami sehat dan juga boleh mengakhiri acara adat daripada nasi besan kami dalam keadaan sukacita walaupun dalam keadaan duka. Buat pandobulan kami, Bapak Neva dan juga Mak Neva, aturan kami juga dari Siantar dan juga Pangabuat mengucapkan turut berduka cita. Inilah yang diberikan Tuhan yang terbaik buat kalian. Kalian sudah bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik buat nakik asapir mapuki bahul-bahul matong pasalongan odik sisadia pe naboy tarpatu pahami songo porasi si pirmatau di sai luju-luju madihamu aka panamotan. Iya betul tuh. Nami nasongon turut berduka cita nami nauti peon ya malas murun nasyam sonai boto nami Mak Nepa do Pak Nepa. Jadi saya biar mana siapa cukona sasanan ase boy ahan alau si rencana hon boy tercabi genuk. Ay batokon. Apa nasa musik dari nama kono parkibot. Juta ima tutu dina uksor madua amang boru nami apalagi bagasat tikyon
muluhata nauksor madua berarti nung ngasikop marhasohotan anak dohot boru jala marpahop pusian anak marpahop pusia boru jala odo nau tipo di halak batak saluhukna diak kaparadaton ni halak batak. Jadi di hamuna keluarga besar purba tugas-tugasan siapa yang bisa mampu untuk memberikan yang terbaik buat bapak ini diberikan, jangan segan-segan mengasih. Nah, iko pasangapon mo na toras mo asa mertua ho jara nining mangono di tano nang ileho ni jaho mali batam di ho dinda. Tayo mo may talian mana boy taliat kita asa dapok pasupaso kita siya namat tali bata. Mulo tayo mo ti suri kun na naulo mang ido to di bata jala naulo pasangapon na dua-dua na asa songok kata nila madua marohonong ador haluk kang main na to ni lobo ador hati ti ma to ni horbo tengkek sarma dua mana poro nami sahat tu namar nini sahat tu namar no betul. suak semoni nang dihamu lain nami asa pinatik ko kujur mana tu to pinitabian tu si mahamu atong manalaka say tu si mahamu dapotan pas Parlawi anak poro jadi adong bahan tapong soti so mangu pihamga na tapi soti nas marlang Muhammad Caloy ay nabudari imatari mo tugulos obak manay si pasahaton naming amo matong na mga turho ni salu na udah mulai. Tunang nihatan namin baik damang masih tulu lima. Si Marmana lo si Majuta, padong maji pangadok Majuta kental.
Bayan magoda si Tio las padomo mga tu hasa-hata. Bodo bihita patupakohi ama dalam rangka menghidup-hidup ni orang tua ta idol. Hanami sanina narsiam. Pariwan ya sanina manikulobe. Ay man nasokon hasoman narsiam manria. Hasoman narsiam manria do hanamion. Halani hasoman narsiam manria do hanami. Bani panaling ni abang nami o natin eh. Jadi nasyam, orang tua nasyam natin eh. So, hingat kon sa halinari, so sabi tondong na kanay. Biar makardiyahan nasyam. Alam niyo, pumado kay hanami, kawan nasyam doon. Terlebih untuk mengurus orang tua ta nasa pulhanari. Ay nahutakan kan siya. Jadi bukan ni kahate ne AGP rumah iya. Terima kasih makaha. Sehat kam ase tambak saya rumah tuamu. Ubin lima anak nami apun parumain nami. Ulang ibek kanima gabe susah pikiran nikaha doplau abangon nahinan sonang dohun adong kasoman na marami. Jadi harus bisa kalian gantikan teman curhatnya kaha setelah kepergian abang ini. Kalau itu bisa kalian laksanakan, Bapak Gian bangga sekali punya anak terkasih. Tapi kalau Bapak Gian dengar, juga saya berdoa kepada Tuhan, semoga diberi hati yang baik terhadap kalian, anak dan parumain. Sonay homa hubeburu nami okon kela nami. Sada pardiahan na siyam ibu dinya bangon. Malo na siyam magbuat uhur ni kaha aseboy ro ganjang ni umur ni payu ibu tota. Au aida sahar habak ulak para ganjang. Terima kasih. Tondong pangaloban boda, boru pangaloban guguh ben hama gondrang ni dasudai. Masuk masinaga do si Marmata. Sari masuk baik. Orang yang penerjang karena nion kalau pernah mima penerjang mak atau penerjang pada bulan macam itu profit. Karena mima opung ni. Iya toh. Bakla. Betul dari petugas begini. Nyampa pakai pulang belakangan. Kita nak perhilan kami. Selamat terima kasih. Iya, naik bata mau selalu na hula-hula namin marka burba. Kabe kayong burung. Na basa tanasara tuhami ima si batua ni burung muna marka sinaga narosia si porka. Molo huber kami yang kaperdong-jong muna akan namarhamarangki dotak ke burung muna. Tung maselas dorohan kami sia si batua di burung.
di haroro namion ima marsiala mon di naong sorma tua tulang nami ima di bagas jabunta nungai tison. Jadi nadohon-doha turut berduka cita di persormoton di tulangnya. Jadi disialai tulang doh tamu akka todong nami na poso. Kubotohami do takkas arsa ni pikiran muna terlumuvi na ditinggalkan ni akka na tua-tua. Marsirang mahabesian orang tua. Tung masaya dong ang warsaki. Nang penong tibo umur ni tulangon. Alay marbabahe na may tatulang. Nasa zolma na pemate do. Hidup jajit katutuhan ni. Jadi alani kalau tangiang nama si gogota tomat tadi bata. Ang dia tumibu ro apul-apul siya tuhata. Nalahu palasar rohani hamu akka hula-hula nabi sa luhutna. Nama Runggulu, ay patulang namin. Ay si Maduan yang ginami, Bapak Niko. Jadi di Bagason, anami PPTSB sektor 12 Jalan Bali. Nah di rumah kami Markusok Diur, Bani Paru Runggulu ni tulang nahina orang antaon. Jadi di Bagason terlebih kubani nasiam, kubani sarina nami Bapak Niko. Tong-tong manasiam ibaga sadaria agi hubani angginami oru Pak Bapak Niko asiboy tong-tong nasiam magalo pasuk-pasuk bani Tuhan. Jadi hubani nasiam hubani tonong nami karlobi kanani dah kanami do sudor yang ni nasiam. Jadi kanami lampalagancang marsahab. Jadi soalnya tani upasa ma tanong nami sabah ni karyaan ma ape idolo ni pangiringan. Tong-tong mana siam ibaga sada pantiahan. Jana marsiolo boloban na siam. Jana tong-tong tuwas ma na mangiring-iring na siam. Ay matako. Sila kamargan. Biasa dia pangulonon nasa jormay kon marjungun molo dari mula tutano alay todi iko mula tutur punasa. Nahubo to hami masyadong gado, ulaw no, di ba kamuna ng sormatua, ng tanong ang amata. Jadi kami mangiloto to ata. Sanggiat man di keluarga besar perubahan, ng sonido nga sa utan namin. Tibo dulu, muna ni binasa, pada kata ni agak dibantu narata. Sayang ko, ang giyama, baru niya matong mula tutano, alay biro nami ang motor din niya mangol. Ikubulan do turap punasa, lima mata na martiyo ni bata. Lima tagang nami sa sahuda kelurahan bani. Ya, inilah kehadiran kami ya Kak. Kami tandanya turut berduka cita atas kepergian Bapak tua. Malas mau hurmu dah Kak. Adik sadia beholia dong ipatubuhan nami bagal di hur nami. Ulang video hurmu, janganlah nilai dari apanya, kasih tahu lah Kak, kami jauh ya Kak, nomor motor doa nami. Jadi malas mau hurmu Kak, sekali lagi kami si Marmanta dari Sorbadolo turut berduka cita atas kepergian dan kepada Nanda dan Gape, sering-seringlah berhubungan dengan Opung ya nak. Kami juga tetap mendoakan kalian, semoga tetap sukses dan baik sama Mama, hibur Mama ya nak. Ya, terima kasih. Bahay mamusin na nahumpar tu kami ang kapamurun ni kula-ula namin o nahupasahat to si Bobon namin. Bahay matang musin naman. Hidayah, hidayah.
sing izin ujung ni golong ni nomor saya golong bermain benrudang hajegeso ase sorang ham izin gokton dui hasintongan binalayak ninuin wasir-sir haluahon jana daming urmin jumpahan hangoluhan. Siap soal hatan na marlobe na matakot di baligay utang batiyo di parapan yang ko panatapan basi tiyo padomo tuan. Ya,
Jadi hita lansia tene. Ujung mahita. Lansia Purna Bakti Gunung Nebo. John Mahita. Terima kasih, Pak. Ijon do hitanya. Asya do ubani na siyam kasuhuton pumba markali. Ijon rodo hanami asoman ni Bapa na rumah do dene. Nalan siya Bapa pakon inang. Sa dukah nyon sanggaboy dobe Bapa on berdalan hu gereja tetap tuh hadir. Ya, jadi kenal kani tangar hanami Dongdona siam piga-piga nyombah ni bapaun dene. So naya ge boru paganupan. Jadi pesan nami, iya. Jadi pesan nami hubani na siam ulang para mapakurangi hurna siam AGP igidah na siam torop so piga hanamyo. Kira-kira ang kuna hadiron kira-kira 50% doon. Iya, mangarusi mana siam baninan siya. Hello. Ananyay sitokan honon nami hubani na siam tong ma ondos kon nasyam haganupan na pasaon kubani Tuhan ase Tuhan tong na mabere apok-apok kubani nasyam keluarga.